Pozdrav ekipa, danas opet predstavljamo jednu aplikaciju. Aplikacija se zove Seeing AI od proizvođača Microsoft. To je opet, ajmo to tako nazvati, multifunkcijski alat koji u sebi ima za čitanje teksta, za oceranje raznih dokumenata, prepoznavanje novčanica, boja i scenografije. Pa hajmo pogledati što ima. Brza pomoć. Snimi sliku. Proizvod. Odabrano, scena i pregled. Osoba. Valuta. Boja i pregled. Svjetlo. Rubne ploče. Svjetlo i prozor Seeing AI. Tako ima par tih nekih opcija. Primjerice boje i svjetlo se rade u live streamu, ajmo to tako nazvati, pa evo, samo ću vam na kratko pokazati. Svjetlo. Odabrano. Svjetlo. Odabrano. Boja i valuta. Valuta. Odabrano. Što je jače svjetlo, to ste čuli, zvuk je viši. Što je svjetla manje, to je zvuk dublji. Ajmo prvo vidjeti i boje. Boja i zelena. Zelena i siva. Zelena. Siva. Zelena. I sada ćemo vidjeti opisivanje scene. Valuta. Osoba. Scena i pregled. Još da napomenem, ovo što se izgovara osoba, to je za traženje osoba oko sebe. Ne može prepoznavati osobe koliko mi je poznato, ali vam kaže gdje je vidio osobu. Scena i pregled. Valuta. Osoba. Odabrano, scena i pregled. Scena i pregled. Valuta. Snimi sliku. Obrada u tijeku. Zeleno dvorište s drvećem i grmljem. Seeing AI. Tu dobijete jedan kratki opis. Povratne informacije. Zeleno dvorište s spremi fotografiji. Zajedničko korištenje. Ovo zajedničko korištenje je zapravo krivo prevedeno. Kada odete tu, dobijete opciju dijeliti ili fotografiju ili tekst. Istražite fotografiju. Istražite fotografiju ćemo pokušati malo kasnije. Više informacija. Više informacija, tu ćete dobiti detaljni opis. Obrada u tijeku. Zatvori. Slika prikazuje mali, dobro održavani vrt gledan odozgo. Vrt je s lijeve strane omeđen betonskom stazom i na dnu živicom. Po vrtu je razasuto nekoliko grmova i malih stabala. U donjem lijevom kutu nalazi se malo stablo sa zelenim lišćem i nekoliko žutih plodova. Desno od ovog stabla nalazi se komad trave. Krećući se prema gore, ima više grmlja i malih stabala, s jednim istaknutim grmom u sredini lijevo na slici. U gornjem dijelu slike nalazi se ograda koja odvaja vrt od susjednog područja. Iza ograde nalazi se bijela zgrada s garažnim vratima i malom konstrukcijom od opeke s dimnjakom. Čini se da je vrt ograđen metalnom ogradom, a u središnjem desnom dijelu vrta na travi leži crijevo. Više informacija. Eto, čuli ste detaljan opis. Ovo je opis zapravo uz korištenje AI-a i moram priznati da je jako dobar opis. Istražite fotografiju. Sada ćemo probati opciju istražite fotografiju. U toj opciji zapravo ćete dobiti mogućnost da klizite prstom po slici i da vam on kaže što je ispod prsta. Obrada u tijeku. Zatvori. Istražite fotografiju. Stablo sa zelenim lišćem. Stablo sa zelenim lišćem. Dimnjak od opeke s krovom. Dimnjak od opeke s krovom. Zeleni grm s lišćem. Stablo sa zelenim lišćem. Stablo sa zelenim lišćem. I tako možete prolaziti po fotografiji i pod prstom što vam naleti neki objekt koji je on izdvojio vam kaže što je to. Što se mene tiče, aplikacija nije loša, ali zapravo još uvijek meni nema premca Be My Eyes-u za opisivanje i traženje detalja o fotografiji, no međutim iza Be My Eyes-a ovo je jedna od aplikacija koja je meni sad trenutno bolja. Envision AI se u zadnje vrijeme pokvario, tako da ga je Seeing AI u svemu prešišao. Eto, hvala vam ekipa na pažnji, pa se čujemo nekom drugom zgodom.